binaga ni kua. Binaga magalebu na nomu ni lolo malebu. Binaga magalebu akaliwari. Binaga magalebu na nomu ni halo tambu. Turanga na ne mami kalau itiko bote ke mami. Ena ngau na saranga hoko na ne mami kalau. Binaga magalebu na nomu ni kaukawa. Binaga magalebu na nomu ni visereki. Na nomu ni lumu na nomu ni serau. Tiko bote ke mami na ngau nongo. Binaga magalebu na nomu ni ndau na nomu ke mami tungai na venga una taudoko. Ke mami na bagarogo teki ke muni. Ke mami na laveti ke muni. Ke mami na bosa binaga teki ke muni na ne mami kalau. Ena buku ni nomu ni ndau zaka binaga tika. Kena ne mami bula. Kena ne mami mata vale. Kena ne mami songo leo ni lotu ena kabi binaga ni kua. Binaga magalebu na kabi binaga ni kua. Binaga magalebu na nomu ni loloma. Ke mami rokoba, ke mami laveta. Ke mi bosa binaga taka na yada itisu. Na yada ni mbula, na yada ni kaukawa. Na yada ni visere kena kabi binaga ni kua. Masu senga tale na yada tani. Ena buku itisu na ne mami turanga. Na ni mami bakambula handina ndua. Hallelujah. I'm amazed that you love me, Lord. I'm amazed how you care. Through your precious blood, I found water, and my sins are washed. They're all washed away. All my sins are washed away. I'm amazed that you love me, Lord. I'm amazed how you care. Through your precious blood, I found fire. My sins are washed, they're all washed away. All my sins are washed away. I'm amazed that you love me, Lord. I'm amazed how you care. Through your precious blood, I found fire, and my sins are washed. They're all washed away. All my sins are washed away. Amen. Nabi Somutale. Amen. Amen. Kalunga tanga na tamata sa bukodi nonai walawala. Sa sengan yo kata buako chowa na nonai walawala kera. Sa sengan yo kata meleta sa bukodi. Hallelujah. Bukodi yananra. Raso sabata yananra. Ray mana turanga rayda. No yalo nondo na bukoi karisto Jesus. Righteousness is a gift. It's a gift of righteousness. When you believe in Jesus, you have just received that gift of righteousness from God. Amen. We can extend to you all a very warm welcome in the wonderful name of our Lord, the Lord Jesus Christ. Amen. Ikemni no bulangi kita bakital chungai na binani turang chisu maru tagi na nomuni tigo sarba kai tau king rab sar na klau hallelujah ngona nomuni wani lotu. Amen. Hallelujah. Emi masu na baklunga tikemni na turang. Bakin bikemni na bakarong chukmai to our viewers. I want to welcome you all in the name of Jesus. Wakabi binataki na nomuni alondina na nomuni dau sema chukmai. Winga yung go muni baklunga tagiani kina na isera ni kalau tigo na lomuni wani lotungo. Menan rondo yani hallelujah teranga maina na kani bagaro rongo tipu ni ngore terama maina nomu telefoni terama maina nomu tablets terama maina nomu iPad terama nomu screen ami sa bos bakalunga tagi wani ene kabini singine na men rondo yani na kawan niklo. The power of the Lord hallelujah is present to heal and to bless.
Hallelujah. That same power that is here, we release it in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Garawana clothes, Zubawana Turanga. He is the true Lord, the Lord of Lords, and the King of Kings. Amen. Kamaro tagina nomuni sama tukumai vikimnina tikungo Amerika. Nemi masuk ni baklunga tagi baki na mai viti. Amen. Sama tikumai tal mori. Hallelujah. Mai na rere na tal ngasi mai na lighthouse mai na rere. Amen. Kinda baki juga na tal ni turango chisu. Amen. Nemi masuk ni baklunga tikimni. Kabagi na besi burubura. Hallelujah. Sani badal kana nomuni sama tikumai. Ngau na bakalu vikimni. Hallelujah. Amen. It's a kairos moment for you. Abaladi tikuna wai. Hallelujah. Lomani bani lotongo. Hallelujah. Evro telanga rano boy boto telanga. Anana zaga manana turana. Amen. Kamaru tagina nomani sama tikumai. Vaklunga tekimani na turang. Vikanga me kadivaki. Amen. So I leave some nabi kumina WM. Otherwise I might forget. WM meeting after church today. Amen. All WM members, Bikimini na tingo, kaku no baku suku sare vale. Praise the Lord. Don't know many people say. Na karuni kami kadi weekend na Mission Fiji, Mission Fiji. Sa hoti na pingarabi mai maduata, mai nanduri maduata. Tuku rong binaka lebera wambauti na turanga lebera baptizo ena wai pakai durvir lotu. Asa tosara ya sawai rara. Amen lai pakai dur cukup menanggai zaba na maaf mengon tu siti mereka na vingara mai sawara ra ka pakai katal cunga kina naklo ya ena bulo okosita ena lai ngarabi cukina mai tabi uni era tuna lai mbos cukina na Northern Division arna lai ngarabi sanaki na tabi uni ucian dia mai tai sama ni kita wibusaki na vida na tal ke mami enda toko na cukina daradango men the sana vaka utana box ni nonda lai lolo tiko na ngunu liquid na liquid chunga na vaba suci tiki na cappuccino se kapa era tali trati mai kia amen na ovoltin na sudu soka saranga ya mena vaka amen sengani lele lai erna chungo erna leleu sivi chumba ga runa ra whatever kema mbale ndona kaba sengani yanga ebina ka china katini. Hallelujah. Ya sa arto mai va ke sa nandona no arto kateni a box na wardrobe sino arto me kono session wardrobe ya menda va taw ana ni rango nando telanga kento bote kai tal setu bote golden gate mendo telanga nando to wardrobe ya sa man to bi sa kana matambo sa voron te bi ra oni sa kringa muni va tawan many na o tingango tori na no mu pledge kera no pledge taka mai lima sanga bulung kai sulia mai mene ketini ka lima ni singa ni bulung go mesala ko kina na wanga mera ni dona bula wasa la yada ni kya menga yo ko sita daga na mbosi sa tu na non ra ka na kale bu sa daga bati go na klo o iko mu ka ko no chiko wale kanto to ka ko ni chiko wale to tete na daga tango ngona elo ni klo ya wale chiko ngona uti ni klo ya wale chiko no ndo bonua se senga pokon doni mbau daka na dona ngauna sa daka ba chungona klon vika elevo senga la ngani bina katina no masu bina katela ngana no vito koni ena no dondalinga enda na boga tor menda baka tawana sanga haleluya orto tal setu mai sentarosa nanga non rutu ita mertu bakauta na kena shipping praise the Lord saura rotu ya nisuli nga manila meron le duangan puno e buli mai kina ran buli mai Costco se buli mai be Smart and Final se le tuna puno ni kango e so bina tu kina praise the Lord awu motini na ngawna bina ka weekenda kasa da ka tuna kulo na ndo bunua praise the Lord ya membaletan Mission Fiji on the pledge kera no torngan don tingin pepa polanga mai $50 $100 whatever amen even $10 $20 men do mandanga no mutiti ka kunyo Father Sunday na mga Domingo, tono ba ito kina na turangan ni Lutungo, mas na pagkarumbuka. Baka bimina tayo walip sar na kimuni na lakot chumay sa swing chunga na masu, or to na li chumay sar ngay lakot muri chumay or na muri chumay. Ya sa tos chunga na masu Lutungo, oni sa baka bimina tayo kimuni na sinin law may lakomay. Ya luya ka kunyo tu wali tunga na bunwa
Nakachukin na daka membaleta na daka ni kro. O bakari tigi ko mai kina mai suli ko saranga amen na kro na bakang tagi ko. Na yana membaleta na masu. Na norto soli na mens en na bakay dori chukin na July the 2nd. Sa sulit tukin na WM. Sulit tal tunga kina na youth. Sulit ito dogo sa tunga. Praise the Lord. Yana norto sa sanga na mens. Kena lutu talaga ni mens en Singapore ringo, ita kay dori ke kena bosin tal talaga ni bakay dori talaga ke. Ni bakay dori talaga na Singapore na bosin tal talaga wakin na lo norto dingin na mens, ita bakay dori ke to sa mango chuki na mens ke metu na biba kani. Ena bukuni boss ya kada sa bakay bibinaki na bakay lip sar buwan na turang. Amen. And then rongo sar na to special number na praise and worship in the cabinet kuan na serongo. Pangoli chuko bikimni na barong chukumai, amen. Bikimni na barong chukumai biti. Pangoli bikimni American go. Kabake na my Australia bikamdo sisima Australia. This special number is dedicated to all of you, and it's our prayer, hallelujah, that the words of this song you'll be blessed through the words and through the anointing that will come your way when this special number is sung to the Lord for His praise and for His glory.
We honor you today, Jesus. We worship you today, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you for the power of the Lord that is present today. The power to heal the sick and raise the dead. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father God, hallelujah, saturate us tonight. Saturate us with your presence, with your anointing, with your glory. Thank you, thank you, thank you, thank you. Amen. Now, someone telling the community singing and die. Now, our level praise and worship. Amen. The presence of the Lord is in the house. The power of God is in the house. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Before we read our text today, let me make one more announcement. We will now take an online giving sala ko tukumaye, and the sabay nga takachubay song note to those that are not in church today. Few of them they have given online, the online giving. So I want to give them thanks and thank them. Maybe that to sa takachubay. Ya, we kami na barong chumay, we can tell nga chungo mukad baka na online giving ni song lin lotungo. Lako nga kina website ni lotu, we have a website, New Hope do chungo na bosa Worldwide AOG, and do chungo na bosa New Hope Worldwide AOG.com. Yo, tabaka nga ya sa nabasi kamay na website ni lotu. Tukin na baka madali song lin lotungo, lako kina tebidake na give. Ocha esa na buki ko sara mo kung tete mai awen karas tagi ko tete mai we kemni na baro chukumai bunotani viti America ngo Australia New Zealand kena ngoni bina ngo mo tete mai na bukuni bengarabe baka tor chukani ngo ena sengani na dala ena yavo ya ni we kemni na bi bakalunga tataki me baka nan dina ni no was it's more blessed to give than to receive. That is our prayer today. Bakalunga te kenda kina na turang. Tara ita sara manda nonda lesoni. And ulonda ultanga sa alaw chukana bulongo. Membaleta na yalo tambo. Mada saoti na singa tambo ni penitiko. Sobra ki kina. Niote lima sanga bulu na singa. Nino na kauda kana turanga. And uluni buno ni be olibe. Singni Pentecost sobra kina el tambu me baka baka madal tabi kena na daka na kena wase rua. Ya, and sa teke utoro na Sunday school me baleta na rakasa man el tambu kanda na rongo ibuno tale ni kuwa me baleta na el tambu ni kalo. Tara ida mandano ndale sori. Choni tinika ba tinika lima kena tinika walu. John 14, Gospel of John 14, from 15 to 18. Isareda, Rani Sareda, Ika Kuningalo. Meron ukilani no ni Sareda. Bet ngono ni redi kino sono wili kasarani. Wili ni kino bakandio baka pertania. Gonna boss di turang. This is the Lord Himself. If you love me, keep my commands. And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. The Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor know Him. But you know Him, for He lives with you and will be in you. I will not leave you as orphans. I will come to you. Let's look to the Lord in prayer. Father, we are so blessed because we serve you, because we are your children and you have blessed us with numerous, uncountable blessings, spiritual blessings in heavenly places that we have in
financial blessing, material blessing, divine health that we enjoy. We thank you for all your blessings, Father God. We thank you for your people that are here today in the house of the Lord as we are about to hear from the preaching of your word today. I pray for them, Father, in Jesus' mighty name, that they will receive a portion from your word today. Feed them with your word. Feed their hearts. Nourish their hearts and their soul today, oh God, through the preaching of your word today. Those that are listening in or watching us through the live stream ministry, we also pray for them right now. Father God, in Jesus' mighty name, anoint their lives, anoint their spiritual ears to receive and hear your word today, that your word will find a place in their heart today, oh God, that they will be blessed through your word, that they will be transformed through your word, challenged through your word. Your word will not return to you void today, as of today. Father, use me as I share your word today. We give you all the praises, Father God, and in Jesus' name we pray. Amen. Gona was a chicken turanga. Nimbera chicken irto vitata lavata kei irto nona tisepeli. Na audience ke orto nona tisepeli, the disciples, the Lord's disciples. So he was speaking to them. He was sharing with them things that will happen when he goes to the Father. Ngauna ndendre beira to. Ngauna ni be talatala erto sa kilatiko kasa ndendre beira to ya na bosango me be bakan deitaki beira to. Na bosango me be bakan thengui beira to. Na bosango me be bakan yalonganga taki beira to. Ka bosa taka tiku kino koya membaleta na yalo tambu ni kalo. Bosa taka tiku no koya en dua tale nandau ni be bakan thengui. Kaya membalen dua tale e bakata ki koya nga. Dua tale na mai baka sosomi taka na void kasambiuta na turanga me baka tawana tale the void that is there in their life. Kaya membalen na siyanin doon na bisao, siyanin doon na ka e na bisao ina nono tombula e baka nga ni tiko baka tamata boli na turango chisu. Kama ni dhabuta chuko kina koya na bunu anda mabaka leso ni tuki na kami ni singa kami na kata menonda ulutanga. En dan drongo ibuna wena kavini sigane dai na yalo tamu na nonda dauni be buke over rota tale na yalo tamu na nonda dauni be buke e bagare tara verto na turango chisu na kame tigura ora verto ni mbera ni lai kleitamana me sulia mai na dauni be bagade ngui sa dauni be buke. Chigora na condition, chigora na bula merto na bula taga kina. Nengaw na dabuti kina merto, erto mangu sa sarakina. Atise peli, merto reda, merto bula taka, merto kakuri dalata kina. Endo na kaya ala taga chigo merto na turango chisu. Kami nakata me matay ni nonda baka sama ne ulu tango ngo. Anonda nalo tamu nandau ni bebu kei, ne matay ni baka sama ya na. Talaira rawa kina buna wichisu. Talaira rawa kina buna wichisu. Na talaira rawa kina buna wichisu a condition. And a lago mai kina na yalo tamuni kalo berto. That's the condition. That's what's in our text today. That is what the Lord himself stated to the disciples. If you love me, keep my commands. Kani balibale na ibolo tambu e tigo kina na kai bako to kai na no na ibaga ro na turanga o chisu. The commands of Jesus, those are the commands the disciples need to observe, understand, know, and put into practice in their lives. There are numerous commands, and they are to observe those commands. Nambula ni talaira rawa e baka takila ki wana kalo ka baka takila be chisu ni rotolo mani quarantine.
The same is true in your life. If it is true in the disciples' life, it is also true in your life. Your being obedient to the commands of Jesus, it is showing the Lord that you love Him. Sanga wala nga ni sama may kina na nalako may na yalo tambu. Sanga wala nga ni sama parita na to. Lomani koya na to talero. Sema talenga kina na lako may na yalo tambu kina na to. Receive taka na yalo tambu. Koya kaya yalo taka na turanga ko chisu. Amen. We turn to John. There is only one test of love. And tuanga na indicate the level ni na mu loloma wana turang. There is only one test of love, and that is obedience. Amen. Ona mai kayango, ona mai dabutango, oloma na turanga, but the real test is obedience. And the kilana there in obedience. That obedience is better than sacrifice. They are both good. Sacrifice is good. God requires sacrifice. But when it is put against obedience, obedience is better. Amen? In a context, the commandments of Jesus. The commandment I try to help you out in this. Nakakede nga may dabuta na turanga, kwa sule may buha tamana, kwa may dabuta virtu na turanga, those are the commandments. Kwa was chukide na turanga mertu, muria bagayandun dua sara. Chukina na commandment ni masu. Tunuka kemaka, do masu vitamangu na adhangu. Kakede nga ando kere na daka. That's the commandment of prayer. Do kere kana soli do tugi. Amen. Na pagatabu wuli may na wuli munua. Those are the commandments of the Lord. Those are the commandments. Kabakata kabakusibi na ibagaro merto belomani. Turuka kabaka ando belomani me bakana nongolomani kemundo erna kilakina na tamata ni ndo sa nongo tise peli. Ngoni meri lago dake, ngoni kasa tukuna rao tu bertol tisepel. Komo mota eseni da lago tani mai kina ko kenda. Ngoni kanda ndono me mbasi tiko ena nonda mbula. Menda bulida, menda kila. Nei boroni no turango chisu. Belete lago mai buana klo, kama ibaga deotaka. Me rao kina bekenda, menda sema kina soli ni alo tambu koya ka yalo taka de klo bekenda. Mo koti kenda sara. Kina siga ni penitiko. Da kila mina na kaya do siga ni penitiko. Na kaya la taka chungona turanga. Ya soli ni siga ni penitiko. Ya la taki. Ya do beretuna. Viau keni bale. E rei mai na kalo mai lo malangi. E bakandina taka na turanga chiso ko bakandina taka na kalo. Nirto sa lo manandina na turanga. Kasa tu beretou. Nampula ni tale rau. Dona rau rusa mulu to kune ena tamba vale ni vale ni soro mai Jerusalem. Na kana bu ni soli na soli ni al tambu. Sobra ke kira senti tipo pitiko. Belate ni to sambula tagarawa. Nambula na tisepeli, nambula ni tale rau kini voro. Kase akerto siritiko. Kabi mama mbenga tiko. Vi mama ali. Ono sanga bulu. Amen. Sanga reto tiko to do nan do nan ru sanga bulu. Du sia na bula sa ba rau takitu na bula tele rawa. En du sia na bula sa ba rau takitu me ngoma na soli ni alo tabo. Na bula ni tele rawa kina na ba ro. E ba rai takitu na bula sa ba tu sai tu wana klo. Na bula bala bala ka samba ko tu na bala bala. E ba rai ta na bula ni tele rawa. Parita talaga ng bulan ni mga bauta na klaw. Ng bulan ni talera rawa. Amen. Praise the Lord. Yan ang bulan ni siga ni Penteco.
e sopa raki rao mai kina na helo tambu ni kalau, belat ni sambasi ka biru tau, nam bulan ni talera rawa, nam bulan ni bilamani, e sautu kina, orto na leon dona na urosanga bolu. Amen. E sautu tu na bulan ni bilamani, senga kina na bei kaseti, senga kina na bei dati, senga kina na liu muri, senga kina na hage piche. E senga kia. Praise the Lord. O kila magadaba. O kila belat ni sopa raki na helo tambu. Viau orto sa fulfill taka na bulan ni lamana na turanga when they obey the Lord's command. Amen. Father mana songo ni lo tu kuwa. Amen. Ana bulan ni tonga toso kina ni sa yabala na linga ni kalau mai Jerusalem. Hallelujah. E sanga ni hali kina na bulan ni lamani belata da belto talero rochiko kina ba roke de ngani turanga. Na ba nuanga arto lo kina sambasi ka kina na daga mana. Hallelujah. Belata daga ni halo tambo. Viau sa kena ngauna menda dikebi kenda kina bagai songo ni lotu. Amen. Praise the Lord. Sa kena ngauna ngo menda dikebi kenda kina bagai songo ni lotu. Hallelujah. Ya soli berto na dauni vei buke. Dauni vei buke. Wakato kai chuko ka me another helper, another paraclete. Hallelujah. And that coming singing in there. Jesus was also their paraclete. Jesus was also their helper. Amen. He was with them. He was helping them. Amen. But there is another one that will come. That another one will only come on this condition when there is obedience in the church. And on the tigo ngai ke na turanga ne alo tambu. Kebaka and the talero chuko kina no neboro. O katikina ng bulan ni Masu, katikina ng bulan ni Loloma, o katikina ng bulan ni Wasabasoti, katikina ng bulan ni Bagatutusa, katikina ng bulan ni Nanda, Solika. Hallelujah, hallelujah. Kaya baka siya nga, ena baka nambitunga. Amen. And then sa ganin na raida, nabika, pinakata na klo, me baka thora. Hallelujah. Na kenda malyo, me baka nga tagi kenda kina, me baka na songo ni lotu taumanda. Kaya karuan ni bakasama vikenda, ena kami ni singanindai, na kena solimai. Amen. Na kena solimai, na yalo tamu. The condition was for them to be obedient to the commandments of the Lord Jesus Christ. Kena karua, na kena solimai, na yalo tamu. Solimai na yalo tambo ena nonda lesson ena kami ni sinindai ena nona kerea na turanga ko chisu ki wa na kalau na tamana. Kaki na kwa na tikene tinigona ia kauna masuti tamangu. Ena ngai sulevi kemundo en dotale na dauni bibi ngui me tiku ngake kemundo ka sangani mundu ayalo tambu sabuni ka dina. Solimai na yalo tambu veritona nina tisepeli ena nona kere na turanga ko chisu ki loma langi ni sa fulfill taki na condition e bura ngo membaleta na bula ni telera rawa. Amen. How about the second visa on a condition now? That condition does not change. If we want the Holy Spirit to come and live with us, to come and dwell with us, to come and help us, to come and lead us, to come and talk to us, to come and direct us. Amen. There has to be a heart that responds to the word of God, to the commandments of God. Kuni longa sa artu baso tu tonga mai kia sa balo loma saranga kina ko sista. Sarita. Ke baka na baya. Ona no mena la mena altam. I don't think so. I don't think so. Indendre me mai tiko. Sinira wa me mai ro na rube. Sinira wa me mai settle. Kana kamenda reido kenda. Father mana na ba ro na turanga. And the killer, do we know them? Are we living it out? Is it evident in the church? Is it evident in your life? It's time you look at yourself. Don't look at others.
Amen. Hallelujah. Kaya turanga, ena ngai sulia tele mai vikamundo, en dua tale na dau ni bei pagadingui na bosa, en dua tale. Kani malbale, another of the same kind. Send another of different kind. Another of the same kind. Kau bangauta ni wusi bida ke Sara. Nangonen tambula kindo no makamengo, mai nangonen tombula kina tisepeli. Ni merni lago daga na turanga. Belata na turango chisu. He was just alongside them. He was with them. Bale balata chunga na paraclete, the one who comes alongside you to help you. Yo nyo reida na nonda lesoni, e turbo ko le sinima i tiku nga bata ke kimdo, and through be kimdo. The paraclete will not only be with you, but will be inside of you. So we sibidake. Na lago daga mai na lago daga turanga. Merau ni lago mai kina. Na yalo tambu ni kalo. O kenda menda di kewi kenda nga. Pata bana no mumbulo ni tale rocho kina bosa ni kalo. Amen. Just make a tick. Make a tick. Keba ka osa. Thakawa chumai. Keba ka osa thakawa chumai na mbula ni masu. Ka osa thakawa chumai yuko na wuna okwaya. Mai na uli ndi bunua. Blessed are the meek. Amen. For they will inherit the earth. Sakalunga tan tamat sa via kania ka via ngunuba na ipala wala ndono ni na bako mon. Pada bana yalo ni via kania via ngunuba. E basi ka tu. Sala ko tikia kwa. E daba. Sa na bi mo la boya ka chumikia. E be na via kania ka via ngunuba na ipala wala ndono. E be. You're not fulfilling the command. What the Lord requires. Amen. Sena no kanyo tamatalo to keba ka sini muritiko na ka tukuna na turango chisu. And a senga ni na lago bata. And then a senga ni na magandin na taga na revival. And then a senga ni na kaya to read na songo lele loto tomana. And then a senga ni magandin na taka. Hallelujah. Na bagambula na tamata. And a shadow ngane Peter. Those things are not happening. Kana turang andono daka na bikai uasibi dake. Ni sa lago dake beita mangu. You will do much more. Are we achieving much more? Are we accomplished much more? If the answer is no, then we need to look at ourselves. Look at the word. Look at what the Lord required of the disciples. Amen. Hallelujah. Nambulan ni talera ora, eh? Nelo tambu, e mo toka I mendo talera ndau ni bei bradingu. Another helper. Helper, waron deu tag me na bossa paraclete, na bossa vakriki. Jesus was also the paraclete. O chisu endo talera na paraclete. E daraida, na mateni tani ruandua. Kawango, if anyone sins, we have a paraclete with the Father. Around in the Mitika, we have an advocate. Kemalendo and Matataki Kenda and a Tigo Baturanga, Matani Chori Ruandua. If anyone sins, we have a paraclete with the Father. Jesus Christ, the righteous one. So Jesus Christ was the paraclete for the disciples while he was on earth with them. The Holy Spirit is another paraclete, one of the same kind. Amen. In heaven right now, we have a paraclete in the court of heaven. And unoni pele wai, itigo ba turanga, itigo kirana turango chisu me mata tagiko. If anyone sins, atono turaya au mate na bukuna. Mata tagiko chukia. Ya nangona lauda kina e taratale mo ko en duotale na paraclete that came from heaven. Jesus is the paraclete in the courts of heaven, but he sent another paraclete to come and be with the disciples. Nilto sa toke na tisepeli and the samai nondo kenda nandao ni vivu kiyongo.
Amen. Vida na ibang daw mo turo man damay. Ibina ka time capture tagi na baka sa mga ni paraclete na posa ka pala kina na bela na tipo. Ya era lekata todo ko. Era kani lekata todo ko na ibang daw todo ko. Embiu kana ni na King James version ibang daw tagi na comforter. The comforter, King James version. Na Revised Standard version. Ikaw the counselor. And NIV, kaya New Living Translation, kaya helper. New King James Version, kaya advocate. Wira kita ngo, tobole amera, taurabata na bakasama, membalete ni okwa na paraclete. Na tambu, another paraclete. Kau bukan bauta, ena rau weekend na matatara rau na bakasama ngo. Mendareida na bika kama ida kawa tikuna turango chisu ena no to umbula boli baka mata bata kene tisepeli o koe baka sala tagiro to o koe baka roti roto o koe baka ndonduru tagiro to baka samata na nona sa binaka to pita me taro bona turanga akawa lagotani kinda kungu setani Vamos dulu tega kopita. Amen. Vai alonganga tegir tou. Amen. Enangon ndender to lago druma. Na kartu lago druma. En karis tegir tou. Ebu kere tou seranga. E wakani tou. Amen. Nangon sarale tukina na bunua liwa. Senga na kakana. Dobi yokona manrai. Dobi yokona ika. Erto kana na tisepeli. Pinakati na nono tou. E zuru kina vale soro kako ndola ndole sio ke wai ndola na ngunu sinika e tukina o todo go na kai ba zoro o ko na paraclete ko na kato do ba zoro tura o tisu o bi na kato mo ka be kamani ana kato do tela ena mai bia da kama be kamani na kalona yalo tamo hallelujah e bi na kato ko mo le ngoli na sandola nga mai o sandata nga mai na kola Hallelujah. Oni nang goli nga na mo ni chuki nang goli. Amen. Praise the Lord. Tola mga kira nang usnika. Hallelujah. Amen. Ena mga lebu tagi na manai. Ena mga lebu tagi na kai tube kamane. Na kalailai. Ena mga lebu tagi. O the other kamango. Hallelujah. The other paraclete. The one of the same kind. Kani mana na Bible todo gar tomale mara bandeu takina na comforter na counselor na advocate e da ratachunga e duanga na tikina lai kai bile kata me baga zoro kemni na kalone alta me signi kuwa sa rambo i lebu sara sa de sara sa tito sara sa sari raun in the baka sabataka amen baka samataka manda